Ola lapho lalela-ke ake ngikudonse ngosuku lami ukuthi ngiqala kanjani. Uyabona-ke la ngithi uma ngivuka nje uma ngiqeda ukuthandaza bese ngidonsa isondo lami ngithi ukubuyisa amandla kwazise phela usukwini energy uyayidinga. Lana-ke kade sengilishaya-ke isondo njengenjwayelo ngilidonsa kabuhlungu ngenzela phela kona ukuthi nguqede umkhaba lo. Angigcini-ke lapho ngilokhu nje ngilinwebile nawe uyayibonela-ke ngiyalinweba nje ngiyalinweba futhi ngize ngilinwebisise kwazise phela u-6 pack ngizoba nawo nje very soon. Thula kubheke donsa mfana ngiyakuzwa mina donsa khehla awuzweke. Angigcini-ke lapho mangiqeda ngivuka ngenze sure ukuthi ngiphinde ngishaya ama-push up ngoba phela isonto alihambi lodwa. Lalela ungayakulula ukuthi isonto lishaye lodwa. Buka la bamba la 1 2 3 4 5 6 badonse mfana ungabayiki nakha uyabuza umoya ayaphela amandla manje. Hayi yavuka emambane lisha nje 2 mfana thunyana khehla 1 2 awuzweke nakha yimi lo yasengiqedile ukugeza manje. Sengiqedile ukugeza-ke la senginishayela-ke leyo udumo engivamise ukunishaya ngayo i-situation right now sengimuhle-ke la ngilungisela etohweni. Thula ubheke ukuthi etohweni ngimeza njani. Namhlanje-ke imhlolo engihlakalele inkulu kakhulu ngithe uma ngiqeda ukuphuma esibukweni ngase sengifikile-ke kwamlungu la. Uma ngifika kwamlungu-ke ngishiswa ilanga kabi ngijulukile ngiphelile kwazise njengoba ngihamba nje umsebenzi usangimele usemningi kakhulu lapha sengiyahamba nje sengililahlile ithemba. Ngiyasho ngithi nalezo ngane zilethe ubani eklasini ngingeni leyo nto mina ngizofika late namhlanje. Yimlo yakhe ngidonsa kwazise phela ludu ukhalo nala engihamba khona. Yimlo sengibuya-ke Nkosi yami sengibukela nje lokho kwami ngikuzela emsebenzini ukuze ingane zami zizodla kamnandi. Amaphepha-ke la ngiwaphethe niyangazi-ke nani nguthisha wamaphepha mina. Hayi-ke sekuyileso sikhathi kodwa ngaphambi kokuthi kube yileso sikhathi ngiyanivezela nje angifuni phela ningaboni ukuthi kwamlungu kuhamba kanjani ukuthi kwamlungu wami kuhle kanjani. Uyabona nje nawe ukuclean la nabaka abantu ubashiya imoto zabo. Yimi loya nemonto yami yemvelo imoto kaMdali ngidonsa ngayo. Uyasibona nesithunzi sami nawe la siyasho ukuthi nje ngihamba ngempela ngiserious manje sekakhombisa ukuthi sengiqedile. Lana-ke uma ngibheka lena kukhona engiyikhohliwe mahhovisi njengomuntu ohleze ekhohlwa Nkosi yami ngikhohliwe la ngithe sengifika esangweni namaphoyisa ngakhumbula no ake ngihambe ngibuyele emuva. Yimi loya ngibuyele emuva-ke indlela le ihhovisi nangu anti la uyaklina wenza into yakhona. Yimi loya ngihamba ngiphuthuma ningamnakekela umntwana ohamba ubheka le loyo akahlangani la akangeni nale video ningayinaki nale ndoda efaka isikipha se-Manchester i-team enkulu.